Bunda az kireriz. Aç dizmelerini görüyoruz. Mına çay limonunda turadi. Bu mizansiz. Kafesini saboy alıp ketүү deb жазсалады мен. Hadi daha bir başka. Son жазылғаны қарам. Сирим күріш депчі. Başındaçı. Assalamualaikum. Nasılsınız? Yok sonundayım. Sonundayım. Nasılsınız? İşler aşıyor. Başka yerden tamak alıp gelirken mümkün емес. Son burada da meyzam dete sordu. Buna çay limonum degen söz bu rasmi til. Rasmi til qaysı? Orus tilde biz Kırgızstanda rasmi til orus til. Mamleket tilde birinci жазылсын деген жер бар. Birinci mamleket tilde жазылсын. Андан кийин оң жагына кичине тамга менен баягы чоң мамлекет тилден кичинерээк болуп туруп жазылса эч кандай зыяны жок. Же түгүнү болсо оң жагына жазылсын деген кичине тамга менен жазылсын деген жер бар. Бул башталганда чай с лимоном, чай лимон менен деп кошуп койсоңуздар болот. Бул өзгөрсө бир аз эле нерсе экен. Вниманиени кырсасы эмне болот? Кулактандыруу мисалы. Кутто ошондо нерселерди оңдотуп койсоңуздар болот. Мына кулактандыруу. Бул жерде камера бар дегенде кылчу. Менен 2 мүнөт убактыңыз алайын. Мага аш тизмени берип коюңуздар 2 мүнөткө. Чыкпайбы? Аны бек карап коюңуз сиз, 2 мүнөткө. Assalamualaikum. Şef, yüreğe kotlet oldu. Koydun etinin çok İşte maltı, ikide birinci oldu. Nal verdim mi? Sapot. Mizan. 365. Çok çüş var. 420. Kırsını жазылған. Бірін тағы ашылып алып кетерсе, мына менюде тұрбайбы? Менюні ашты деп қойыңыз, қалған бардығы сіздерде мизамды екен. Мына меню деген. Екі күнде келейін тасырма, қапачылық болбосын. Ширин сөз менен неме кыламын, меню деген өзгөртүп коюңуздар. Мамлекет тилде жазылсын, биз жана айттым го. Кийин расми тилде жазылса болот. Бирок азыр муну аш тизмени өзгөртүп коюп, калган баардыгы кыргызча экен. Мен 2 күндө келейин, устаз. Боло береби? Ана бу кетти, келбей коюп мен өзү